Kakasi Student Union KSU Lingba General Secretary Kaseng Uba Donald Thaba ulaong ban nakaliang Kaseng kadangwat kajingatri lang bat kiseng san perthai ban dawa nakasorkar pedeng bade ban wengno UVC ka nihu u Professor Prabha Shankar Shukla ulaong ru ban nakaliang Kaseng kalalit banya kendu bat menteri rang bat kajalla u Konrad Sangma ki menteri sarkar bat jabaro laingut ki MP ki bami khmat nakajalla sya ka Lok Sabha bat Raja Sabha Ulaong ru bakaseng kayeng bet halor kanongrem bakin Aila di UVC bo unwan phai biang sya kani ka school ba wat lada ka ministry ka kershani u nakaliang ka isu nehu unit nehu students union unju ka nehu teachers association bar ka nehu non teaching staff association yang teli be ko ka surba kin Aila ju daily lay ru yamba unwan ban Song biang hak tu suki vice chancellor jong ka North Eastern Hill University. Umjuru kani ke jengeki jeng kita ki samla puli ni ru betre pun ni ru ka yor ke jeng kersan pura ka KSU Central Executive Council umjuru ka mulai jam dorbar kala ai ke jeng kersan ka pura. Pat ka jipus ngau ke jong ki kalau ni bisi undai ban song hak tu ka suki. La persang ka lak yai ban mengiru ke yai ban sitom hi ngin long sitom ban wan ban up ndrei nomor kali ke jenglong kuman kumni di nakaliang ka isu harkat ka nehu students union isai shong jingalang bat isai shim karai pengin approach ya inom ikmat ke jongi la tadi du di chief minister kini ki cabinet ministers member of parliament bagi baro hi inom ikmat bereng ke jeng ki ba dihabban bersu dihabban ra ya kini ke jeng dawa ke jeng kamdi su tang jing dawa students sekala de jing dawa jong ba ba ye university nomor 2 umlong fit bandan nak ski ban beng nomor 2 bat ban ra do brio boda bodan sisa kata jing tang ban tri ban kentiu ye kan nihu kumba ka kiu haki kuat ke pemerintah lada ka kersan kam kersan ke Ministry of Education dari nakaliang ka jongi di nom island university ban pejat yang North Eastern Hill University ada syak brainwash di balik kena bro waktu kiwan isam lai bakuliah nehu kemdei ki badang dit ki badang dum dari di belanang lastat menyo kelas apa nehu gamut lihat ban yo kata ke percentage kawan dekat merit gamut itu ki bastat ni bastat tan bidon hang tu di kumnun kin syak brainwash ndai ka di kejing sutu i kejungki bumi ubri umlong ka university kejungki kala yar arsut nak ada jung ubri diwan ban mi syakmat oh ini husu ke isu ke pat ki ndai data kisngau ada ki students pun ni hu di research scholars ki no ikai bagi non teaching staff isngau ba kani ke jing dawa ka jong ki isu ni hu unit ni usu kalau babakala kinuman man age jeng kersan kila nang lasat kila sungku ndre kimi ida mi baru benedor rekat begini kena masyarakat belum bidalis ki ba long la ka jong ti ba kani ka pun isai ba ka jeng keren ka jong isi kalau tangga I wash ini kata ka tap miau ke jing bakala